Адкуль пайшло свята. Вітаю вас, шановныя, з вами праграма «Адкуль пайшло свята» і я, Анастасія Ўдзевіч. І сёння мы з вами едзем у вельмі цікавае месца, каб даведацца, адкуль жа пайшло свята. Мы едзем вось такой цікавай дарогай. Калісьці ёй ехалі самыя знакамітыя каралі, напрыклад, Ягайла ці Альгер, нават кажуць, Вітаў тут ездзіў. А сёння едзем мы. Калісьці гэтая дарога дала шлях у жыццё будучаму лаўрэату Нобелеўскай прэміі ў галіне міру, знакаміты Шымон Перас, прэзідэнт Ізраіля. І калісьці гэтымі шляхамі, менавіта гэтай дарогай хадзіў Сымон Будны, самы знакаміты рэфарматар Беларусі. А сёння едзем у вельмі цікавую парафію, цікавы касцёл, каб даведацца, адкуль жа пайшло свята. А што за свята і што за парафія, і што за касцёл, магчыма, хтосьці ўжо здагадаўся. Але вось ён ужо віднеецца, касцёл вельмі знакаміты, таму запрашаем да прагляду. Так, сапраўды, здымачная каманда «Радыё Марыя» прыехала ў вёску Вішнева, што пад Валожынам, у адзін з самых старых касцёлаў Беларусі. Касцёл азведзен на свяцейшай Панны Марыі. Каб распавесці вам, адкуль жа пайшло свята, звеставання Пана. Звычайна тытул касцёла або парафіі супадаюць з назвай свята. Але не ў гэтым выпадку. І ў чым тут сакрэт, нам распавядзе сам пробашч парафіі, айцец Юзаф. Вітаю вас, шановныя, і вось мы ўжо знаходзімся ў касцёле, і ў адрозненні ад іншых сітуацый, калі мы сядзелі пры галоўным алтары, сёння мы прытуліліся да нашай маці, да Панны Марыі, і знаходзімся ў бочным алтарыке. І нас сустракае пробашч парафіі ксёндз Юзаф. Хвала Хрысту, ойча. Навекі вечныя. Можна пачаць з такой цікавосткі. І гэта крыху такая памылка, якая вельмі шмат дзе сустракаецца. Бо і парафія, і касцёл маюць тытул «Адзведзен на свяцейшай Панны Марыі». Так? Так. А шмат дзе ў даведніках гэта пазначана і парафія, і касцёл, што гэта звеставанне на свяцейшай Панны. І я вось дачыталася, што памылка пайшла прыблізна з савецкіх часоў. Да вас шмат прыязджаюць людзі. Яны едуць куды? У Благавешчынскі касцёл. Так. А вы іх тут сустракаеце і кажаце: «А не». На мой погляд, гэта такі, я так лічу, такі нябесны жарт атрымаўся. Людзі ехалі ў адзін касцёл, а прыехалі ў іншы. Але, напэўна, Панне Марыі ўсё роўна. Я думаю, гэта памылка магла закрасці сапраўды з той точкі погляду, што калі барацьба была з рэлігіяй, яны мала аддавалі сабе, напрыклад, напэўна, увагі на тое, як там это гучыць і які-то сэнс мае рэлігійны. Таму, магчыма, як вы кажаце, эта памылка могла мець такія корні. А на самай рэчы то только можна дагадвацца, чаму. Хаця у нас на шыльдзе напісана імя Дзевы Марыі, таму тоже, да. Касцёл імя на свяцейшай Дзевы Марыі. Так назвали. Это документальная такая сторона, а уже чисто литургичная, и конкретно религийный сенс, ведь костюм, правда, наведен на святейшей Марии Панны. Хотя нема нигде абсолютно даже какой-то фрески альбо алтара, который был бы, это из места иллюстровано, да? Где можно было, да. Мы имели замер таки заработать там над дверами такую, фреску, альбо, напрыклад, вітраж, пока это все так у планах. Ойча, калі мы з вами дамовіліся паразмаўляць пра свята звеставання Пана, можна вам пазадаваць пытанне? Так, канешне. Вось самае першае, адкуль мы ўвогуле ведаем пра гэтую падзею? Тое, што было вось гэта падзея, звеставанне, благавешчанне па-рускі, благая весць. Хто нам пра гэта распавёў? Адкуль мы даведаліся? Першыя звесткі, это, вядома, ад Евангелія паводле святого Лукі, дзе, напрыклад, выразна і
вельмі, скажем так, не контроверсійна розказується про ту подію. Ну, це перші сторонки Евангелия паводле святого Луки. Один, зрештою, видите, евангелиста, который описывает эту подію, когда анёл был посланный Габриэль, да, на Святейшей Девы Марии, и обвестил ей благую весть. Ну, вот это хорошую весть о том, что она станет матерью Збавцы. И далее уже распрацовывались самі і святи гэтыя, і не адразу то, що было так, як цяпер оно ёсць. Вядома, гісторыя вельмі багатая, вельмі такая, ну, скажем, змястоўная. І мы вот дачакаліся до 21 веку, видите, и это свято мае такі ж самый для нас вот важный момент, потому что за это начинается история нашего избавления. Видите, до этого события ніхто не ведаў, хто прыйдзе, калі прыйдзе. Зналі, што прыйдзе Месія, народзіцца, збаўца, але, видите, яго многія чакалі як палітычнага дзеячаля, который, ну, прыйдзе і збавіць габрэйскі народ от этого вот римского прыгнёту. Ну, а до этого, может, и Вавилонского тоже чакали, что у часе, як Вавилонское было переселение, то, может, и тогда чакали люди тоже. Прийде збавца, да, мы знаем, это обвешено, как бы, але калі. Тут же уже начинается конкретика. Народжается Иисус, ведь 25 числа звестования, и 25 числа Божье народжение. 9 месяцев. Ну, конечно, это костел не мог обминуть, потому что все важные подеи у костеле, ну, маються на увазі истории избавления, завсёды означаются святыми, литургичными урочистостями, альбо, знову же, святыми. И вот свято звестование на Святейшей Панны Марии будет 25 соковика, мы его чекаем. Это вельмі важная для нас падзея, таму хоць і холодна яшчэ ў касцёле ў многіх, і ў нас таксама асабліва. Но многія ёсць касцёлы, дзе абаграюцца каларыферамі тоже касцёлы, і, ну, там намного больш комфортна чалавеку, ну, але ёсць такія, як наш, напрыклад, древние касцёлы. Тут, конечно, не мяркуем пока ніякай устанаўляць сістэмы абагравання. Ну, але люди приходят, люди сведчаць свою павагу Пану Богу. Для іх это вельмі знакавы дзень, і для мяне тоже. Я заўсёды заахвочваю, каб да свята вернікі асабліва прыкладалі і увагу, ну, і стараліся намаганні рабіць для того, каб кожнага году з гэтага святу зачытваць як мага больш Божых ласк. В Евангелии от Святого Луки, видите, распавядаецца, як анёл Габриэль был посланы Богом обвесціць маці Божай Марии Панне, зарученной з Юсифа, што трэба будзе зачаць ад Духа Святого, яна народзіць немаўля Езуса, які стане Месіяй і назавецца Сынам Божым. Яна была здзіўленая гэтым прывітаннем, не адразу, напэўна, зразумела вялікі сэнс яго, але запыталася: а як это станется, калі я не ведаю мужем? То есть она, видите, не мела замеру народить дитя. Затым, видите, анёл тлумачыць: гэта не нарушыць твоих планов, але ты зачнеш праз уздзеянне Духа Святого. І сапраўды, видите, Бог стварыў свет з нічога. Стварыў словом. То есть, видите, мы зусім уже выходим на іншы зусім узровень той таямнічай дзейнасці Бога. І вот Марія, заўважце, з гэтым сустракаецца. Ойча, а вось калі паглядзець Евангелие ад Лукі, так? Яно нам распавядае тое, што прыйшоў анёл да Панны Марыі і вітаўся з ёй: «Вітай, Марыя, поўная ласкі. Пан з табою». То бок, гэта яго анёльскае прывітанне, гэта і ёсць першыя радкі ўсім нам вядомай малітвы. Так, эта молитва паўстала, видите, з натхнення Божага. Это, во-первых, ну, все святые мелі вялікае такое набажэнства да Маці Божай.
І у разі всякої патрэбы чалавек, калі звяртаецца да святых, правда, у першую чаргу звяртаецца да Маці Божай. І вот эта молитва, ведь она родилася тоже на працягу многіх вякоў, она, видите, сфармавалася, і уже святы Дамінік атрымаў вот гэты загад, бы такую раду Маці Божай, каб молиться на святым ружанцы. І сфармавалася такая молитва, якая, видите, лічыць, напрыклад, те вот 5 звязок по 10 разів «Вітай, Марія». То есть это ангельские привітання, все вот слово, видите. А затем тоже, покольки мы маем еще характер такий, что об чем-то мы просим Маті Божию, то, видите, Святая Мария, Маті Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амин. То есть, видите, обгуляючи то, что надо молиться и за сьогоднішній день, и за сьогоднішній час, але думать и про смерть, как она тоже была достойной, и годной того, как затем нам осягнуть збавлення. А колькі год было прыблізна Марыі, вось у якім узросце яна была, калі сустрэла анёла з такой весткай? Цяжка сказаць, напрыклад, я тут не хацеў бы гадаць і рабіць нейкія меркаванні. Нідзе аб гэтым канкрэтна не ідзе мова, і вядома, што яна была яшчэ вельмі юная. Маю вось такое пытанне. А які ж духоўны сэнс увогуле укладаецца ў гэтае свята? История избавления, видите, распочинается, конечно, с той обетницы, что будет збавца. То есть человеку Адам и Ева были позбавлены раю. Але само народжение Христа – это головное, а этому нечто предшествовало. И это вот есть вот это свято, про которое мы маем гутарку. Ці можна сказаць, што менавіта вось са звеставання пачынаецца новы запавет? Так, с этого начинается. Потому что Новый Заповет, видите, это дзейнасць Иисуса Христа. Его нараджэнне, его навука, дзейнасць, затым его мука и смерть на крыжы, воскрешение и у неба ўшэсць. И вот это, видите, галоўны такі базіс от усіх этих 4 Евангелий. Про гэта распавядаецца. Это Новый Завет. Видите. Старый Завет он падрыхтоўваў да гэта, а Новый Завет уже даў канкрэтыку. І за это мы павінны чэрпаць пэўныя крытэрыі, веды і рэлігійную тоже фармацыю мець наконт таго, якім чынам дзейнічаць, як осягнуць збаўлення душы. Часам вось гэтае свята звеставання Пана, мы яго крыху нібыта замінаем сваёй увагай. Яно нібыта цураецца ў літургічным годзе. Ёсць такое. Не, вельмі. Але калі вось прыглядзецца, то менавіта з яго пачынаецца новы запавет, новая гісторыя. Так, бо нараджэнне Христа, видите, гэта ж, скажем, падзея, якая, мае свой характар. Але каб гэта ўсё сталася, видите, павінна было быць звеставанне. Можна яшчэ вярнуцца да такіх радкоў. «Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі». Вось благаслаўлёная між жанчынамі. Мы ведаем, што Эва, першая жанчына, яна была праклятая Богам, за яе паводзіны. І учынкі, якія яна зрабіла, магчыма, сама таго не ведаючы. Калі Эва была праклятая, то Марыя благаслаўлёная. Так? Нібыта гэта прабачэнне такое ідзе? Яна выбрана была, видите, з усяго роду людского для той выключнай сваёй ролі, якую яна адыграла ў гісторыі збаўлення. Потому что она беззаганно зачатая, видите. Все люди мы маем на себе ту пляму греху першародного. И это, великая беда, потому что все мы повинны змагаться с грехом. И она нам за заслуг, якія пазней здзейсніў Езус, была выключена з этого всего. Это великий цуд Божий, для нас это таямница, видите, тоже тяжко многим зразумець, але
калі об это просить тоже ласку Духа Святого, то Бог открывае нам, чаму гэта і што это такое. Вось, але гэта, заўважце, вельмі складана, напрыклад, так у некалькі словах на тэмат напісаны трактаты тэалагічныя. Калі Марыя аб'яўляецца новай Евай, так, благословленной жанчынай, ці варта сцвердзіць, што вось гэты спеў Аве Марыя, гэтая малітва Аве Марыя, да? Што Аве – гэта перавернутая Ева, такая анаграма. Ну не, я бы Адсюль так мы не маем хацеў, напэўна, меркаваць. Ці праўда? Ну, гэта ж, знаецца, можна па-рознаму трактаваць, але Аве – это ж лаціна, это ж лацінскі язык. Даслоўна вітае. Калі мы звернемся ўжо да гісторыі, прыкладна у якіх стагоддзях пачалі адзначаць звеставанне? Пачынаючы ўжо па меншай меры з другога стагоддзя, звеставанне Марыі Панне заўсёды як бы ўжо ёсць. Першыя такія пачаткі святкавання гэта урачыстага дня. Затым з 4 стагоддзя існуе ўжо іншае тлумачэнне этой даты, адкрываецца сапраўдна такое як бы больш расшыранае ўжо святкаванне этой урачыстасці. Першыя малюнкі сцэны звеставання тоже до нас ёсць, даходзяць з 5 стагоддзя. Значыць, ужо гэта гаворыць о тым, што гэту урачыстасць, это свята ўжо абыходзіў касцёл. То бок, атрымоўваецца, з 2 стагоддзя ўжо святкавалі, а дакладна ўжо з 5 ёсць у літургіі, вось прям так адзначана. Ну і раз іконы паяўляліся, і фрэскі ёсць, то гэта гаворыць о тым, што у касцёле ўжо гэты культ быў вельмі распрацаваны, ну і пачатак ужо існаваў, і на гэты конт ёсць, заўважце, пацвярджэнне там. Ойча, а вось такое пытанне маю. Звеставанне на свяцейшай Панне Марыі, вось як правільна, звеставанне на свяцейшай Панне Марыі ці звеставанне Пана? Яно можна і так, оно ж тлумачыцца па-рознаму. Каждый язык мае свой нейкі такі валор, свайго рода нейкія рысы характэрныя. Але это тое самае, так сказаць, што, напрыклад, я пашоў па ваду, або, зноў жа, я пашоў да крынічкі, правда. Ад пераменамі слагаемых сума не памянялась. У хуткім часе будзем адзначаць гэтае свята. Што варта зрабіць вось веруючым, рыхтуючыся да яго? Не ведаю, перачытаць Евангелие, там, неяк асаблівым чынам памаліцца. Можа, ёсць нейкі савет, нейкая парада ад вас? Па-першае, быць на літургіі, гэта самае галоўнае. Так. То есть не прапусціць гэты дзень. Паўдзельнічаць у касцёльнай службе, дзе бліжэйшы касцёл, дзе хто звязан духоўна з якім касцёлам, правда, можна і ў госці прыехаць. Таксама, ведаеце, можна ў які-то касцёл, дзе мае тытул, напрыклад, наведзен. На Святейшей Марии Панны у нас 31 числа, а у нас 25 тоже отзначаем. Можете до нас приехать, правда, жадаючи. Але если так это больше конкретно, то я думаю, самое просто это быть у своей парафиальной супольности на Святой Мши раз. В этот день, конечно, пожадано отмовить ружанец. Бо это вельмі, ведь, сильная молитва, она найбольш мае такую, скажем, силу уздзеяння на духа нячыстага, які отступае от того человека, который молится на ружанец. Это вельмі важно помнить. И затем тоже устрыматься от працы, поскольку у нас традиция есть такая, что в этот день мы не выконываем некой працы, то есть к неделе. Засяродзіцца на духовной формации, помолиться за себе, за своих близких. То есть старейшее ведь поколение подумать про внуков, может, кто правнуки мае, особливо про своих детей, матулі, батьки. Помолитесь за их.
Это вельми важно. Доверьте их тоже опеце Матери Найсвятейшей. Как она, как сказано, вы видите, тоже благословленными женщинами. Своим заступництвом допомогла им. Ну и за себя, конечно, надо помнить, что все мы подвержены, видите, неведомому. Не знаем, что будет завтра. Як у 41-м году 22-го. Ну, ніхто не думав, що таке буде з раніці, коли ложилися люди спати. Ніхто не думав. Осталось. І сьогодні, коли я молюся, я завжди, видите, якби собі, забезпечую будучиню, це раз. І в цей день особливо важливо пам'ятати, що Мати Божа має великий, якби, такий карт-бланш, что ли, по-теперешнему можно сказавши, великую ласку, что-то выпросить особисто у Иисуса. Потому что это как день приема бывает, правда, там, для каких-то работников, на каких-то предприятиях. То есть, когда может человек звернуться своими проблемами и сказать нечто. Бывает амнистия, ведь тоже в часе, когда, трошки есть такие послабления закону. А этот день тоже, видите, надо выкористать верникам для того, как тоже что-то знаково попросить. Во-первых, как войны не было, надо просить тоже в этот день, как мир был. Как люди тоже больше имели уваги до и религийных справ. Потому что светские справы нас, не поминают. Мы знаем, где остановка, правда, знаем, где магазины, знаем, где что там, где можно доведаться про новины, правда, поглядеть телебачення, чи интернет, и включить там, что-то поглядеть, поцікавиться. Яка погода, вот это самое. А про релігійне питання, от як це збавити душу свою, як стати лепшим, які зробити кроки для того, щоб стати, наприклад, на духовній такої ниві більш, моцним, більш таким сведущим у некоторых питаннях тоже, где и як с грехом, як змагаться. Вот это тоже надо завжди об этом цікавиться. И вот этот день дає можливість вельми велику для того, щоб поглибити і в этом знайти які відкази. Тому що часом буває, що є питання, а нема відказів. Я ведаю, што крыху такі жаночы свет, я ведаю, што ў гэты дзень благаслаўляюць цяжарных жанчын. Так, это... Такая прыгожая традыцыя. Да, ёсць. И есть еще, видите, духовное усыновление, это тоже вельми важно, тоже, что теперь много робится, этих абортов, видите, на это мало звертается уваги, не тоже политиками наших часов, вот, скажем, видите, мы переживаем, что вот война и так далее, там, вот там недě теракт зробився, недě загинули люди, там, выпадок был, недě самолет там разбився, что такое, и мы переживаем, это надо, это важно, бо это, сапраўды, трагедия для когось, это для когось великая беда, але то, что гинуть и дети, которые могли бы народиться, может, откуда мы знаем, кто они будут? До меня один раз тоже пришла девчина заплакана, говорит, что уже? Доктор сказал, народится некий калека там, неполносправно. Плаче, и, каже, надо аборт робить, а я верующий, что робить. Я кажу, молись. И после она народила дитя, и она абсолютно была здорова, а дитё, похрестил я его. Да, это был Минск. Коли там працював. І я думаю, таких теж справ много. Тому вот в этот день важно доверить своє теж, правда, будуче народження дитяче, Маті Божией и опеці. Важно в этот день каждой беременной женщине доверить будуче народження свого дитяча, опеці Маті Божией, щоб за це дитя, сапраўды вийшов. Нехай не гений, але добрый человек, правда, добрая девчинка, чи добрый хлопчик, важно об этом помолиться. И тоже надо просить, как другая женщина тоже не сдалась на вот это теперешние модные клише розные, что там я еще позднее там буду мать, еще там успею, головный бизнес, там головное, еще там некие меты, там поехать на отпочинок и все такое, и тогда иди на аборт. Еще самое страшное, что теперь это пропагандуется и в кино, я тоже у Франции некий там был нагороджена фільм, що там дівчина забеременіла, але там боялася, що про падіння слави. Але не слава у людей – це ще полбіди, правда. А согрешить супроть Бога – це самое страшное. Тому що, коли ти став забойцем, це вже все. Ксьондз Юзеф,
Колькі гадоў вы працуеце ўжо ў гэтым касцёле? С 10-го года, 2010 год. То бок 16. Да. І гэты касцёл вельмі стары, адзін з самых старых на Беларусі. Як ваше ось уражанне? Ці адчуваеце вы яго такую гістарычную моц? Так, мне падабаецца гэты касцёл, і мы прыкладаем все намаганні, каб ён стаў прыгажэйшы, потому што не адразу ён стаў такім, якім мы яго цяпер бачым, бо многа яшчэ і працы астаецца. На гэта ведь не хапае сама галоўнае сродкаў. Выканаўцы маглі пачаць знайсціся, але вот сродкі, конечно, тут надо фантастычна вялікія мець. Але это тоже філасофскае пытанне, заўважце, таму што не ўсё магчыма з таго, што хочаш. Але галоўнае тое, што гэты касцёл адчынены, правда, што ён прымае і гасцей, і месцы, і местных жыхароў. І гэты касцёл, видите, не быў зачынены, знішчаны. Это вот рэлігійнае, скажем, его сакральнае такое багацце было захавана, і гэта ўсё сведчыць аб тым, што гэта ўсе пакаленні, якія намольвалі гэта месца, іх малітвы тут прысутнічаюць. Это адчуваю. Адчуваеце? Так. Я многія пытанні рашыў, которые, менавіта по-другому я не мог бы іх рашыць. Вы вось папярэдзілі нават маё пытанне. Гэты касцёл ніколі не зачыняўся. По крайней мере, можа, у мінулых стагоддзях, которых, напрыклад, мы не ведаем, і гістарычныя звесткі аб іх нам невядомыя, можа, які-то час он мог там быць, ці нейкі месяц, ці, можа, нейкі нават і год, па розных абставінах, зачынены, так. Бо пасля смерці Станіслава Міхальскага, гаварылі, нейкі час ён быў зачынены. Але ён не быў разграблены. Это галоўнае. То есть люди сюды прыходили на ступеньки, молились, и пазней, калі прыехаў сюды ўжо працаваць ксёндз Владыслав Чарнявскі, ты касцёл тады працаваў. І зрэшты, ён быў, видите, нават запрошаны на аўдыенцыю з папам рымскім Павлом VI у Ватыкан. Это у той час, калі, видите, он, напрыклад, хто ведае, як это цяжка было за граніцу трапіць, той зразумее, насколько это сапраўды яму пашанцавала у той час атрымаць эту магчымасць паехаць у Ватыкан, сустрэцца. І там ён, видите, тоже працаваў яшчэ пазней над тым перакладам Бібліі, бо атрымаў дазвол у папы рымскага. Хацеў ператлумачыць полностью Святое Пісанне на беларускую мову. Радыё Марыя зусім нядаўна у Паўла Каралёва выйшла праграма, якая прысвечана менавіта Уладзіславу Чарняўскаму, гэтаму айцу марыяніну, які працаваў тут. І мы добавим такую невялічкую спасылку ось у каментарах, каб, магчыма, хтосьці мог пераглядзець. І, дарэчы, ёсць у вёсцы і музей гэтага святара. Таксама Радыё Марыя калісьці наведала гэты музей, таксама ёсць пра гэту праграму ў фармаце культурнай раніцы. То бок, хто пацікавіцца, што ж такі за вядомы святар беларускі тут працаваў, магчыма, хтосьці не ведае. Але я ўпэўнена, што ўсе тыя, хто лучыцца з Радыё Марыя, усе яго ведаюць. Можна звярнуцца будзе да спасылак і пераглядзець гэтыя праграмы. А ў мяне ёсць такое пытанне. Вось за касцёлам ёсць магіла гэтага святара. Так. І касцёл нібыта ахоўвае яго, а святар нібыта так і застаўся тут, як такі нябесны вартаўнік гэтага касцёла. Ці часам звяртаецеся вы ў думках да тых святароў, якія працавалі тут да вас? Ці ёсць у вас некае такое параўнанне з імі, магчымае? Ці ўвагуле, магчыма, нейкія моманты радасці, і вы кажаце, ой жа, як жа хораша. Мы за іх молімся, это па-першае, і часта я па сваёй ініцыятыве малюся за іх. Таму што, это наш клас, можна сказаць. Это тыя, хто былі да нас, рабілі ту ж самую справу, які я цяпер працягваю рабіць. Таму мне цікава з імі
иметь такую духовную лучность. Ну и люди тоже помнят, многие тоже, когда записывают своих померших, тоже молятся, и за Чернявского, это тоже, я могу сказать, что стараются вельми часто. И это, ну, могу только похвалить, потому что так повинно быть. Мы тоже, як те подорожники, повинны один одного підтримувати, это раз. Но покольку, видите, смерть, скажем, их уже не позволяет пообщаться так вот, как-то тваром у твар, як это англичане говорят, face to face. Вот, то хотя бы мы духовно тогда молимся один за другого. И, конечно, ну, стараемся тоже иметь один до одного такий шацунок, повагу, поскольку ну, робили одну огульную такую добрую справу. Служили Богу, служили народу. Вот, и ну, молились о будущем, потому что вот мы, може, на это мало звертаем уваги, але каждая молитва, видите, она как бы уклад некий у тою, ну, дальнейшую нашу справу, что будет далее. И когда человек над этим не думает, ну, то помиляется вельми. Надо об этом думать. Многие думают, что моя молитва значит. Не, она значит вельми много. Потому что это не только твоя молитва, а когда так все будут думать, 10 будут так думать, и 10 не молятся, это кепско. 100 не молятся, 1000 не молятся, а если 1000 молитв уявите себе, какие-то великий духовный скарб. Потому что, когда у меня, например, на моей там карточці лежить там колькость нейкая грошей, правда, я могу пойти в магазин и, ну, нечто мерковать купить, правда. Так. Чему? Потому что я поклопотился об этом. Я эти гроши не растратил, я их собирал, позднее могу ими мудро распорядиться. Так же и с молитвой то же самое. А когда у тебя на карточці лежит 5 рублей, ну, ведомо, что у гуме нема что робить, правда. Ксёндз Юзеф, за касцёлам ёсць крынічка. І не кожны беларускі касцёл можа вось так пахваліцца, што мае крыніцу сваю ўласную. Гэтая крыніца асвечаная, я ведаю, так? Распавядзіце, ну, калі ласка. Давно вядома уже людям. Адразу она там была як студенька такая, ну, з дрэва збудавана, казалі. Вось, пазней тоже освятил ксёндз митрополит Тадеуш Кандрусевич, наш арцыбіскуп. Вось. И это была великая урочистость, тут собрались много народу, тогда это было посвящение крыницы зроблено, ну, таким урочистым чином. Я тогда не присутнічаю, ще про эту крыницу и не ведаю, а потом, видите, волею судеб так здарилося, что пришлось и тут працаваць. Ось. Ну, але наколькі я цяпер вот ведаю, там много людей приезжают и хвалят прыгожа месца, па-першае, ну, смачная вода. Ойча, сёння вы мне дазволілі пасядзець на вельмі старой лаве. Вы казалі, што гэта 1640 год прыблізна. Лава тая, якая была менавіта для фундатараў гэтага касцёла, асаблівае такое месца. І што я дзе не крануся, што я дзе не пагляжу, вы мне выдаеце адразу ж даты. І гэта вельмі такі стары касцёл. Ён будаваны з цэглы. Але на ўваходзе ёсць іншая дата 1424. А про что эта дата нам сведчыць? Ну, это основание парафии. Видите, Маці Божия Вишневская, наша головная икона. Это в головном алтаре икона находится. И повстание этой парафии это объявление Матери Божией, которая на Вишне объявилась певному пастуху, который выпасал статок. И ось он под ней отрымал такую, как бы, задачу, как поведомить господаром мясцовых, а тут побудованы касцёл. И так и сталося. У вас есть прыгожая брама, званіца. Ці карыстаецеся ёю? Званіца так, а на дзень чашы шлюбу звонят люди. Сапраўды? Да. Як раней, звон ідзе далёка-далёка. Да, и на похороны тоже. Вот похороны у нас тоже традиция такая, привозят человека, який адышоў уже до вечности, поховання ще не адбылося, вот только перед тем, як уносят, тоже приходят там сябры ягоны, ці родня и звонят. Это уже такая вот традиция. Ксёндз Юзеф, вы вось сёння так цікава пажартавалі пра малітву ды банкаўскі рахунак.
што нам усім трэба яго папаўняць. Вось так молитовно. Так, собирать надо. Ну, это, конечно, видите, такое поравнание может, ну, трошки... Это вельмі доброе поравнение. Не зусім, правда, як говорится, 100%, правда, але у гэтым нейкая ёсць, правда, своя. Тому что про молитву мало клопотимся, про рахунки человек больше старается. А ці можна попросить вас об молитве? Конечно. Дякую. За усіх людей, які з нами лучаться духовно, за тих, хто навідує наш костьол, за наших парафіян, за вас, які працюєте над цією програмою, хочу оферувати на закінчення молитву Аве Марія. Наша головна икона – это икона Матери Божией Вишневской. И заступництво просячи узносим молитву. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.